thale ramro le nisatak noya idinga imazona chuan tlang pong lung mun le nim tro pheu chau mutur oma khovel chandam tu Isua Krista Chanchin hi han ngai to letla apian thu kan ria athi thu le athole thu kan rebok ma se anun pum puizinga za a somru aya tamma hi abowani Bible in chiang taka atarlan nun ber chu kumsom panhi mi ani laya Jerusalem biak ina aom lai kha ani a khati lai khan no pangte ni si in ahun laya mithiam tele zirtir tu te chu afin na le achan awangin makti a hlo hle ani kha chumi hnuwa chuan are tawung vung maya kumsom panhi ani atanga kumsom thum ani thleng khan Bible a hian a chanchin pakhat ma chiang taka zia lan aom talawani ngai to chiang te kumsom le pariat ngot ani kumsom pariat chung chu pathian fapa kha chin hriat lowin naw mani he hun kumsom pariat chung hian Khawnge a om enge ati engtin nge a khawsak tleirol ani lai khan eng angmel pu nge ani anui thinem thiana kom ve em nge nia thil makti in khovel hi alo fangkol vel zawk mithiam te chuan he hun hi silent year emo hidden year ti in an vo thina ma se are vung lai hian Isua chu wana achol ha dam mei lo Galilee ram tlang chipa khote takte Nazaret ta khan kothler bal le khutak kara inte takte chhunga mihring pa ngai minaran ang main anung ve ani vuina hian Bible in a zialan lo ma se historical context le archaeological thil mu chu atanga kan chui theite mangin Isua nun in thup kan zir chiang don ani achan chu Jordan luya baptist ani ma khan thlantui nen na lo thok fe to zawk mei thayani hei hi Isua KUM BO chu ani Nazaret tunlaya kan ngai dan chuan khothiang hlim le ro pui tak ani mei thei ma se kumsang ni liam ta a Nazaret khachu khotero te thingtlang kilkhawr takania in somnga vel bak aw marin omlo mi zani atanga zali vel chau an cheng nge yang han mi thlate in te chu lung le leichir manga sakte an ni arin oma borok a khu in ran rim le chachum rim ain pol nok nge yang heta hian khovel chandam tu tur chu asei liana lal in nuam taka nilovin he khotero te a hian kan hretlang puya Isua chu Mistiri fapa ania ama po Mistiri ane ve ti hi kan Bible chuan thingrem siam tu mathaya bung som pathum chang somnga panga marka bung ruk chang thum ate kan hmuwa ma se Greek tronga chuan he thu hi Tekton tiania hriat chian ngai hle mai Israel RAMAH khan thing awang hle a in saknan thing ain lung an hmang na sajok chu wangin Tekton ti chu Mistiri chau anilo lung cher thiam in sami le kut na thokte anni Isua kha thing manga dokan siama nal taka thil ker kolvel mei anilo patling na tak lung rit tak choite in bang rem tele nisa hnuaya thlandla zoya na thokmi ani akut kha han ngai to te note fun nem tak de lovin kut na thokmi kut pem le duk thle thlo ani nge yang kha kut ngei khanani nakina middel te mittiwara phart te damna tur chu ma se tunari chuan achung te chomnan lung arem ri angai ani Nazaret atanga melli lekala khan rom ho khopui ro pui tak Sephoris an siam thatlai me kania mithiam historian tam tak chuan Isua le Josepha kha he khopui siam tur hian ni tin melli an kal thin ni in an ringani heta hian Isua chuan khovel thar a hmuwa Nazaret thingtlang khore rai atangin Sephoris khopui lian rom sipai tele sumdong hausa te omna na an thoka heta tang hian Greek trong tlema zong athiam arin ama
khovel in rel boldan le ro rel na politics te po a hriat pha nge in arin om kapa ina kom turani atia biak in angai nat em lai khan khovel mi ta zinga an na thona hmuna nge khana cheng ve rengani tlailam malo ni in na a tho te chu ban sanin chaw takin an in lama a ho a ma se are vung lo bible in min hril danin Isua khan unaw anei nual jacoba josepha simona le juda te anni chung korol ve tak anni unaw zinga au paber ani a anu mari puin tuya choya choina ti fela anaw te om ve bok thinin arin om pathian fapa ni si khan unaw pa thatak ania chuti rualin atharau nun atha thlam ngai lo sabat apiangin synagogue a ain khoma hebrai tonga tora danbu te azir thin anha thona akut a ha hle lain aril ru ero chu pathian thuina khatliam rengani zoin ahun alo thleng trep ti a shereng bok ma se heng hun lai hian Isua chanchin mak tak tak le soitura tam hle ani khovel mundanga azin kwalem thil makati thinem nge nia heng zong hi phuahchawp mai Isua kumsom pariat are vung chung kha hriat tumin misrang te hnen atangin theory mak tak alo piang chuaka then khat chuan Nazaret a awm lo khowela fangkwalani antia kumsang khat zaret somko pali khan Russian journalist Nicholas Notovich chuan lekhabu mak tak meron ti chuaka a hming chu The Unknown Life of Jesus Christ ani India marlam Ladaka Buddhist biak in monastery a lekha hlui a hmu thu asoya chuta chuan Isua chu isa ti in ain ziaka kumsom pali ani atangin India le Tibet ate zinin Buddhism sakho azirni in asoya hanmit khlate Nazaret tlangwal kha Himalaya tlangvo taka Buddhist puithiam tenen an thutlanga Veda bute chiarin khochak lamfin na azirang mo ma se hi thudik anilo mithiam ten chu monastery chu an tloa chu tiang le khalui reng om lo ti an hu chuak he thawnthu hi phuahchawp Isua le Buddhism in zom tir tumna mei ani theory dang le a chuan Europe lama kan kalang England ram Glastonbury anti hmuna hian thawnthular takoma Isua pateya arimathai josepha kha sumdong hausatak sanghatrin kanti atrin thir angzong thina ni a voi khat chu alonga Isua hroi ve a Britain ram a thlenpui ni in an soi English thalar tak ended those fit in ancient time ti phei chu he thawnthu be chana pho ani Isua ke hian England ram hnim hring dup te arab ve tak angem thawnthu ngai nom tak ania ma se fin fiana evidence pakhat ma a omlo kan bible in Isua pateya ani ti poin aziak mi alo bok chu wangin belchian dol lo ati thayang kan bible pon lama hian apocryphal gospels anti ko hranten bible teltlak lova an ngai le khabu om nuala heng zinga hian infancy gospel of Thomas anti chu alar hle heta hian Isua no panlai chanchin makpui in ziaka hele khabuwa hian Isua chu kumngami lek ani lain leichir atangin savalem somle pani asiama kutabenga savade chu annunga an thlok chuak ta dei ani achang chon arab thlak zawk no pang pakhatin Isua asupala Isua athinrima kal ngai na ihre tolawang atia no pang chu athingal der zirtir tu in hawa Isua chuan zirtir tu chu fing takin a changa zirtir tu chu aham haider ti te tarlanani heng thawnthu a Isua mi Ziah hi bible a Isua nen ain mil lo hle ani bible a Isua chu mithu hnuai rol zaidam le hmangai na a khat ani a ma se apocrypha bu a Isua hi chu no pangkol hrong thil ti thei wizard ang mei ani engwang nge ko hran chuan heng thawnthu te hi bible a atel lo achan chu achiang viau mai johana bung hi changsom pakhata khan kana kho a tui waina achantir kha achin chiana ti tanna ani
chumi zia chu Isua khan no pangte ani lain sava asiam nung lo India rama emo England rama emo azin kwal lo Nazareta apa thu oi takin aoma ahun athlen ma chuan engthil makma atilo are vung na chan chu minaran ordinary men anga akhosak wanga ni zawk hei hi thil makti a khovel fan kwal ain aro puide zawk lo mo nun hi achang chuan ahlim oma ma se achang chuan chhumdumin atuam thin Isua Chanchin hidden years kanti are vung lai khan thil pakhat kan hriat chian MMC ma se kan ngai to thlen zen lo athleng ani Isua kha kumsom pani ani lain Jerusalem biak ina apa Josepha nen an kalduna ma se kumsom thumatlina kana kho in neina a alan le khan Josepha mel muturam to lo anu mari le anaute chau an lang to he kum bo chhung hian Isua chuan apa ahmangai em Josepha chu avui lemani nge yang an mithlate Nazaret khodaya thlanmual lunghuna khan Isua tlangwal puitling takni to in apa kuang thlan puka an zon lai athira anu mari meithai ni tamei turle anau lano pang tak te trap thom chuan avel nge yang ani chu pathian fapa ani a thina hne turle methi te kai tho turani ma se tunari chuan fapa ani na angin apa thin awangin alungaya atur ve tho ani hei hi Isua mihring ani na chu ani Josepha athi taka chuan Isua kawa mo phurna ri tak atlata juda te dana chuan fapa upa berin chung ko pa ber chan achang thin anu mari chaw mangaya anau jacopa Josepha simona le juda te le afarnu te en kolan ngaya ni tin jing taka athawa na ha thlak tak lungcher le thingzai na chu dam kho chuana na thoka akut ngei khovel siam tu kut ngei khan chung ko chomnan poisa noite achiar ve thina sin mitam tak chuan an zo thin engwangin nge Isua khan rongbol na atan vat lo engwangin nge kumsom thum ani thleng khera nga kumsom ni ani lai te khan tan mei om ma se arongbol na atan mei lo chan chu mo phurna ni achung te kha fasha taka kalsan adu lo ani thaya pathatak angin anaute puitlin thlenga a enkol nuwa chau apa vanami tirna achang chau ani ma se helungai na le re theina hi athon lo heng kumre tak chung hian Isua chuan mihring ni azir chuak ani hreomna tora zira lusun na azira re theina azira hebraiziak tu in atiang khan puithiam lal ber kan chak lo na te min hriat pui thei lo nei kan ni si lo keima ni anga kongtin renga thleb na tok to sual ero chu sual lo nei kan ni zo ke ti kan hmuwa arung bol na athan ma khan nang le keya kan nan na te hi alo tor suak vek to a tu da chuan kumsom thumatling ta anau te an puitling to a anu mari point afapa hi ata chau an lo ti apom thiam tran to Isua chuan a Mistiri man ro chu banga akhai tha a Mistiri na chu akal sana ama a chuan Jordan lui aluang dam diaya chuta chuan ama lo au tu baptist tu johana o chu thlin a run chem phei diai deya ain peita reina su ti topin om don ta ni Nazaret khodai fem atangin Isua chuan aman ro ip ada tha a anun hlui Mistiri ani na le akum bo chu kalsanin Jordan lui kam aron thleng ta han mit thlate tuivot le thiang hlim takluang rikara chuan baptist tu johanan miswal te simna thu au chua puya chuta me pui kar atangin tlangwal pakhat aron pen chuaka a hmela chuan zamna a lo ani man mona hek lo kumsom thum chung in bot seina chu voina hena puitling don ta tui chunga ain hnim phuma he tui hian ama a Isuanun Mistiri na le Nazaret khonun kha anem ngeta tui atanga aron chole chuan khovel chandam tu mesia chu aron piang chuak ta kha thu kalom em ti kha ngai to chiangte engwangin nge pathian alom Isua khan thuhril rongbol na ala nei lo
damlo ala kai tho lova mithi ala kai tho lo ma se pa pathian chu alom em tho si ani engwangin a chan chu a kum bo are vung chung khan Isua kha a lo cham lo wangani Isua kum som pare chung chanchin in ziak lo hian thuruk pui tak min hrila a pakhat na chu na hi rong bol na ni Isua khan thinga Ziah lungarema a chung te a chom kha na kha pathian bit muwa chuan thuhril angmaya hlu tlukani nangpo i hna i zirna i chung ko engol na kha pathian rong bol na ni pahnih na nga theina khovel chandam tur si in kumsom thum ngot anga ka inuna pathian are vung nia i hriat lai po in lungai su Isua ang bokin pathian chuan i kum re lai hun siamin abot sei mek cheni miro puini turin stage changai kher lo Nazaret khote takte tu ma hriat lo kara khan Isua puitlinga chutatang chuan khovel chandam turin aron chuak ani Isua kumsom pahnih le kumsom thum inkar hi abo lova are heklo mihring nun phungpa ngai le ra theina paltlangin pathian a cheng ve ani ti nem ngena ani zawk ani chu Mistiri fapa ani a fapa thuoi thei tak ani kan lalpa le kan chandam tu ani hei hi Isua kum bo chu ani